Әмәдә Мирас жыр ансамблі. Бәйрәм рухы дулкын булып, күчсен киләрдән киләргә, күчсен тальян телләренә, урамнарга, өйләргә. Yüzünde zengin, yüzünde dostum, balırtıhan yıldız şiirli. Yaş gönlüm sinirli, sinirden ilim sinirli. Yaş gönlüm sinirli, sinirden ilim sinirli. Uzun yılsam içimlerinde, sinirasın ilim konuşurma. Usulsasın şakırasın dedenine, silinsin maşuda varsına. Usulsasın şakırasın dedenine, silinsin maşuda varsına. Мирас жыр ансамблі жетекшісі Индира Сайырова. Hayırlı gün kadirli dostlar, tuğanlar hem kardeşler, milletteşler. Әссәләму алейкум, мөхтәрәм халқым. Bugün bizning yaratgan, kütüp algan zor beyramimiz Tuğan Yak Mığnarı Festivali 20-ші qabat uzdırıla. Қызғанышқа қаршы, бүгін біздің арада фестивальны бірінші күннен үк жетәкләп алып барушы Кәрим Абдулла Шакиров юк. Бүгін аңа 90 яш тулған болар иде. Бүгінгі фестиваліміз Кәрим Абдулла улы Шакиров туына 90 yıllık юбилейға бағышлана. Фестивальны ашып җибәрү өчен без сәхнәгә чакырабыз. Мәскәү Татар Милли Мәдәни Автономиясе Президиумы рәисе, Мәскәү Татар Мәдәният үзәге җитәкчесе Әнвәр Үмәр улы Хөсәйновны, Татарстан Республикасының Рәсәй Федерациясындағы тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары Азат Шулпан улы Ахтариевны,
Сүз Әнвәр Өмәрұлы Хүсейновқа берілі. Хөрмәтле мәскәүлеләр, кадерле дуслар. Сегодня мы проводим юбилейный 20-й московский фестиваль «Туган Якмоннары». Память его основателя, ветерана Великой Отечественной войны Карима Абдуловича Шакирова. Я бы назвал 20-й юбилейный фестиваль долгожданным, так как его проведение прервалось в 2010 году. Первый фестиваль «Туган Якмоннары» был проведен в 1992 году, в далеком уже 1992 году, и проводился в течение 19 лет 19 раз при финансовой поддержке правительства Москвы. В течение всех 19 лет Карим Абдулович Шакиров оставался бессменным председателем организационного комитета фестиваля. И можно смело утверждать, что факел фестиваля горел так долго, благодаря организаторским способностям и энтузиазму Карима Абдуловича. Будучи человеком творчески одаренным, художником и человеком, обладавшим хорошими вокальными данными, он через всю свою долгую жизнь пронес любовь к татарской песне и болел душой за ее сохранение, развитие и передачу молодому поколению. В 2010 году фестиваль перестал финансироваться из бюджета города и, как следствие, перестал проводиться. Все последние годы Карим Абдулович мечтал о проведении юбилейного 20-го фестиваля. В декабре 2014 года Карима Абдуловича не стало, его мечта при жизни не осуществилась. И мы посчитали, что проведение юбилейного 20-го фестиваля «Туган Якмоннары» – дело чести тех, кто любит и помнит Карима Абдуловича. И посвящаем этот фестиваль его светлой памяти. Карим Абдулович Шакиров – наш друг, наш старший товарищ, наш коллега, наш единомышленник. Мы его помним и любим. Карим Абдулович родился 7 ноября, а 7 ноября – это завтра, на Нижегородской земле в деревне Чембелей, в многодетной крестьянской семье. В 1943 году Карим Абдуловича мобилизуют. В 1944 году, после окончания учебы, молодой снайпер направляется в действующую армию. После 8 лет службы в 1950 году Карим Абдулович заканчивает центральную студию при Московском союзе художников. Природа и родители щедро наградили его талантами, и Карим Абдулович становится незаурядным художником, портретистом и пейзажистом. В трудные послевоенные годы в Нижегородской области, пожалуй, не было ни одного села, в котором он художественно не оформил бы клуб, дом культуры, правление колхоза. С 80-х годов Карим Абдулович активно включается в общественную жизнь татарской общины города Москвы. Становится одним из пионеров возрождения татарского национального движения и одним из самых заметных татарских общественных деятелей столицы. По его инициативе проводятся литературно-музыкальные мероприятия и концерты. Он был одним из основателей Московского отделения Всероссийского татарского культурно-просветительского центра. После выхода в свет в 1996 году федерального закона о национальной культурной автономии он становится председателем местной татарской национальной культурной автономии Западного административного округа Москвы и заместителем председателя Совета региональной татарской национальной культурной автономии города Москвы. Во многом благодаря именно Кариму Абдуловичу Шакирову московский Сабантуй приобрел и в настоящее время имеет статус московского общегородского праздника. А таковых на сегодняшний день всего 4, в том числе День города, День славянской письменности и культуры. И это очень достойная компания. Карим Абдулович являлся председателем московских праздников Сабантуй вплоть до 2000 года. Карим Абдулович прожил долгую жизнь и оставил глубокий след в истории татар Москвы. Был он человеком принципиальным и принципами своими не поступался. Карим Абдулович Шакиров – глава большого семейства. У него 5 детей, 9 внуков и 10 правнуков. Многие из них и другие родственники присутствуют сегодня в этом зале. Особенно хотелось бы отметить роль и значение в жизни Карима Абдуловича и его супруги Рушания Апы. Именно благодаря ей он был всегда ухожен, всегда прекрасно выглядел и мог полностью отдаваться общественной деятельности. Творческая и
Давайте поприветствуем тогда Рушини Апу. Она находится в этом зале. Встаньте, пожалуйста. Творческая, культурно-просветительская и общественная деятельность Карима Абдуловича была по достоинству оценена. Помимо множества других наград, Карим Абдулович Шакиров являлся кавалером ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Но главная его награда – это уважение и любовь людей, односельчан, земляков, всех, кто его знал. Хочу также сказать, что находящийся на сцене портрет Карима Абдуловича принадлежит кисти известного татарского художника Ахмета Китаева. Прошу обратить внимание. Возвращаясь к сегодняшнему фестивалю, надо сказать, что многие участники, лауреаты, дипломанты и победители предыдущих фестивалей стали известными и признанными артистами, заслуженными и народными артистами Республики Татарстан, лауреатами международных и всероссийских конкурсов. Среди них Резеда Галимова, народная артистка Республики Татарстан, выдающийся баянист, другого эпитета я не могу найти, Айдар Гайнулин, кстати, недавно отметивший свое 35-летие. Многие стали популярными артистами и исполнителями. Это Саид Абдулин, Наиля Дусметова, Альфина Ахмаджан, Динар Фейсханов, Рахиля Бектагирова и другие. И некоторых из них вы увидите сегодня на нашей сцене. Прошу прощения у тех, кого я не назвал в этом списке. Но рассказ о фестивале Туган Як Моннары будет неполным, если мы не расскажем и о другом его герое, соратнике Карима Абдуловича, заслуженном артисте Российской Федерации Ильдаре Хамидовиче Шигапове, также уроженце села Чембелей, который все 19 лет был главным режиссером и художественным руководителем фестиваля. И сегодня является главным режиссером и художественным руководителем юбилейного 20-го фестиваля татарской песни «Туган Як Моннары». Можно только восхищаться таким долгим и плодотворным творческим союзом двух творческих и неравнодушных в татарской культуре людей. У нас еще сегодня будет возможность поаплодировать Ильдару Хамидовичу, но давайте это сделаем сейчас. Поблагодарим его за все сделанное ранее и пожелаем успехов в дальнейшем. Давайте пожелаем участникам гала-концерта юбилейного 20-го Московского фестиваля «Туган Як Моннары» дальнейших творческих успехов и достижений, а нам, зрителям, приятных впечатлений. В заключение хочу сказать и поблагодарить, что фестиваль проводится при финансовой поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Спасибо за внимание. Хайырлы көн, хөрмәтле ватандашлар, милләттәшләр, туганнар, якташлар дип әйтсәм дә була, без барыбыз да якташлар. Мин беренчедән бүген башта сезне барыгызны да котлар идем. Бүген Татарстан Республикасының Конституция көне. 24 ел элек, 1992 елда безнең Татарстан Конституция кабул итте. 24 ел узган гасырда. Котлыйм барыгызны да безнең хөкүмәтнең законы. Менә икенчедән бу фестиваль турында. Аның исеме шулкадәр матур, Туган Як Моннары. Безнең татар халкында башка халыкларга караганда күбрәктер. Һәр шагыйрь, һәр җырчы, һәр кеше үзенең туган авылы турында шигырьләр яза, истәлекләр яза, беләсез. Менә мин Апас районыннан, Апас ягы, Тау ягы дип җырлап җырлыйлар. Сарман кие бар безнең, Идел буе каеннары. Менә хәзер монда Татарстаннанмы, Нижгардан, башка илдән чыккан кешеләр һәрберсе үзенең авылын, туган авылын белә, туган ягын белә. Бу исемдә тота. Әби бабайлар, әтәниләр җырлаган җырларны кайвактан да әйтәләр. Без коренной москвич дип ишеткән мин бар. Беләсез бит сез нидә? Кем ул интеллигент дип сорагач әйтәләр, интеллигент булыр өчен эш югары белем алырга кирәк дип әйтәләр. Берсе әтинеке, бабайныкы, берсе әтинеке, берсе үзеңнеке. Без барыбыз да үзебезнең туган якны беләбез, туган якны хәтерлибез. Шуның өчен менә шундый 20-нче фестиваль безнең татар халкы өчен, татар халкының мәдәниятен саклау өчен бик зур эш, бик зур нәрсә ул.
Ondan soң Карим Абдуллович турында. Менә Карим Абдуллович, мин аны монда 3 ел мин торам. Аны элегрәк тә бераз беләдем. Монда килгәч тә беләм. Карим Абдулловичны тулысынча әйтергә була татар җанлы кеше дип. Менә шундый татарларда сүз бар, җаны татар дип. Ул һәр вакытта татар халкы бердәм булсын. Татар халкы үзенең тарихын онытмасын, үзенең чыккан җирен онытмасын дип тырышадыр. Монда уже Андар нәрсә әйтеп китте. Ул бик принципиальный кеше иде. Ул теге ничек дип әйтәләр инде, в угоду моменту бер кайчанда бирелмәде төрле якларга, төрле сүзләргә. Шуның өчен мин тагын бер мәртәбә шул бу действительно халык, безнең татар халкында бик бөек бер шәхес дип саныйм аны Карим Абдулловичны. Аның эшләгән эше бик зур. Аннан соң кешегә нәрсә калырга тиеш инде. Әгәр ул киткәч тә аның эше кала икән, димәк ул бик дөрес эшләгән, безнең өчен эшләгән. Без аны инде яңадан үзебезнең балаларга, аныкларга тапшырырга тиешбез. Шуның өчен монда санап китләр бик бу 20 ел узганда инде артистлар да чыккан, монда бик зур артистлар җырлаган да, биегән дә. Әле мин ышанам, монда бу сәхнәдә, фестиваль сәхнәсендә уйнаганнар тагында бик күп безнең татар мәдәниятына керерләр дип. Беләсез, менә кичә генә узды Казанда үзгәреш җиле дигән фестиваль узды. Бу инде безнең президент тарафыннан ясалган татар музыкаль культураны жаңа бик илкә күтәргәнгә салган. Беләсез, 4 декабрьдә бу шул концерт узачак монда Мәскәүдә, Кремльдә. Шуның өчен президенттан башлап, кайбер җирдә, кайда гына тормаса да, без барыбыз да татарның мәдәниятын күтәрергә тырышабыз. Монда беренчедән башлап киткән кешеләрне дә санап киттеләр. Аларның да эше бик күп. Ул безнең һәрберебездән тора торган нәрсә. Барыбыз да саклыйбыз икән, барыбыз да мирас итеп бирергә әйберебез була икән. Димәк, без бик дөрес эшлибез дигән сүз. Барыбызны да котлыйм. Алла бирса, фестивальләр әле тагын да булып торыр. Министерство культуры аны булай ярдәм итеп торса, ярдәм итмәсә инде без татарлар ул кадәр беткән халык түгел. Алла бирса, ничек булса да тырышырбыз, уздырырбыз, табырбыз, җаенда табырбыз, кешендә табырбыз, кешеләрендә. Барыбызны да котлыйм бу юбилей фестивале белән. Шуннан соң тагын бер генә минем вакытыгызны күп алдым бой, бер генә минем бурыч бар тагын. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы исеменнән мин аны Айрат Минулович килә алмады. Менә безнең монда залда утырырга тиеш Галеева Наиля Ибатулловна. Ул безнең музыкаль культура өчен бик күп эшләде. Аның язган мәкаләләрен укыгансыздыр инде, төрле җирләрдә чыкты. Анарга вот мен за большой вклад в сохранение и развитие национальной культуры бирелде нагрудный знак за достижения в культуре Республики Татарстан. Alkışlar белән Наиля ханымны сәхнәгә чакырабыз. Рәхмәт. Очень волнительно, конечно. Я очень волнуюсь тоже. И очень благодарна. Большое спасибо. Бигзур Рахмат.
Всегда приятно получать награду. Это вдохновляет на творческую работу. Развитие нации всегда связано с сохранением и развитием языка и культуры. Надеюсь, что и в дальнейшей своей работе я принесу определенную пользу. Минутка. Я сейчас Руся Кюштыгинде. На сцену приглашаю исполняющего обязанности председателя Татарской национальной культурной автономии города Москвы Фарисова Фарид Фарисовича. Рахим Фарид Фарисович. Исәнмесез, хөрмәтле иптәшләр, барыгызны чын күңелдән сәламлыйм. Аеруча безнең сөйгәндә хатын-кызларыбызны. Кан тотышлары. Кыйлыгым өчен гафу итегез, тик кирәклекне миңа рус теленә күчәргә мәҗбүр итәләр. Чөнки безнең арабызда бик күп башка милләт халыклары да бар. Я приветствую вас. Большое спасибо за то, что пришли. Мама мне сказала один раз, что ты счастливый человек. Я только что все понял, потому что все, что я хотел сказать, только что сказал наш лидер Анвар Умарович, Азат Чулпанович, наши ведущие, наши артисты, которые будут выступать. Не хочу много занимать вашего внимания. Кто такой Карим Абдулович? Лично для меня. Я познакомился с ним в 90-е, и он мне показал, что такое настоящий московский татарин, который пробивал и пробил наш праздник Сабантуй, когда в шапку собирали деньги. Вот здесь у нас наш лидер татар тоже, Илбаев, который знает, как это происходило. И на сегодняшний день именно он, благодаря ему мы добились того, чтобы праздник Сабантуй стал общегородским московским праздником. Кто такой Карим Абдулович? Карим Абдулович – это участник войны. Кто Карим Абдулович? Карим Абдулла. Это тот, который был в Совете культурно-национальной автономии со дня его основания. Был активным участником, примером для нашей молодежи. И наша молодежь знает его и помнит за то, что у него была своя точка зрения. Гафу итегез, мен көп сөйләшмим, бик зур рахмат сезгә. Пожалуйста. Экран на экран. Sizge varınızda da ikram edilsin. Yani rahmetlerle bina mümkünlikten faydalanmak farklı istifadenin korkunuydu. Yerinde resim sineması eğlenen fidusi eğitimli 16. yıl. Bizim keremiz bu Tuban Yakınlarla festivali bu bizden trafik sınırlarında gelecekte ise uzak April ayında yaz aylarında ülkeye sizce varınızda da işaretler, tefekler, fırsatımız var. İyi bizden kilesi motor yazılar var. Bizde ilimiz için tanışlı tefekler olsa. Ben sizce bir grup işaretler bileyim. Bugünkü festivalde takdim edildiği gösterdiğiniz açık bir sanatlar. Rahmet Karim Abdulович. Свет. Rahmet, rahmet var sana. Konser programması. Kererek Yavay yetakçiligindagi İldan Beyu ansambli oshib jibarar.
Ягай жетекшілігіндегі İldan Biyu Ansamblı. Alkışlarımızdan, alkışlar adımız. Tuğan bunlar halkımızın şevherlerin jivanı bu. Bunlardan bunlarga şanға nurlar koyganı bu. Esen Baybekova. Leysen Baybekova. Min seni şunday sağındım. Sahnede İrek İlyasov.
Yerik İlyasov. Yerik İlyasov. Arkadaşlarım, kompozitör Nayla Fatihova, Ahmet Sattar sözlerine bik motor bizning mishallarimiz turunda jir yazdı. Jirning ismi Nijgarlarım deb ataladi. Qarshilığımız hem alqishlarga qo'yamiz. Tataristonning hem Rossiyaning ot qazanan artistkasi Nayla Fatihova. Qadrli do'stlar, bizning yoshlarimizga bag'ishlab shu yerda yozdik Ahmet Sattar bilan. Neden yeşil kadarları İdi suasıma sırlarıma Halkımızın izgi damarları Ekrengene güzelledi bara Kubrat Han'ın batır balaları İşke batır benim mişerlerim Aka surap yana dalaları Avuz itken gümüş şişmelerim Tuğanlarım, gaziz nişgarlarım Bu dünyada mağdur yaşarız Yoktaşlarım, güzel mişerlerim Varlık gündüzünde yaşarız Tuğanlarım, aziz nişgarlarım Helallikten yerden gideriz Yoktaşlarım, batırmış erlerim Bu dünyada azad yaşarız Vakıfının manılında başında Sandık açlar sayri ahırısı Bir içimde manjırda başında Halımın tarih savaşı Safatçının keften dallarında Katrıyla şişilerdi civanlı Rivişyanın denge uğramında Karmunçular karmunu sızvanlı Tuğanlarım, gaziz nişgarlarım Bu dünyada mağdur yaşarız Yoktaşlarım, güzelmiş ellerim Parlık dingezinde yaşarız Tuğanlarım, aziz nişgarlarım Helallikten yerde mideyiz Yoktaşlarım, batırmış ellerim Bu dünyada azad yaşarız Benim hep yeşil nişgar dağlarları İdil su ısıman şırlara Halkımızın izgi damarları Rengine güzellerle bara Kubrat Han'ın batırmaları Düşke batır benim mişerlerim Aka surap yanan dalaları Ağız itken gümüş şişmelerim Tuğanlarım, aziz nişgarlarım Bu dünyada mağdur yaşarız Yoktaşlarım, çişenmişlerlerim Varlıktır başında yaşarız Tuğanlarım, aziz nişgarlarım Helallikten yerde gideyiz Yoktaşlarım, batırmış ellerim Bu dünyada azad yaşarız Tuğanlarım, aziz nişgarlarım Bu dünyada mağdur yaşarız Yoktaşlarım, güzelmiş ellerim Varlık dinlezinde yaşarız Tuğanlarım, aziz nişgarlarım Helallikten yerde gideyiz Yoktaşlarım, batırmış ellerim Bu dünyada azad yaşarız Yoktaşlarım,
sürekli yıldızımız, sahne yıldızımızga, Nayef Atakımızga icad yolmuşlar dilimiz. Şunda işlersiz kalında Nayef Atakımızın başka şunlarım, adamızın Kurban Bayram var mısın? Ramazan, Hazır sahnege Mişer Yigit'in, Nişgar Yigit'in, Karim Abduluş'un, Yoktaş'ın, Medene Yigit'in, Rafik Validov'nu çakıram.
Rahmet Melih'in alkışlar daha duymayız. Üniversitelerine konuşuyor. Rahmet isterim. Rahmet isterim. Yine teşekkür ederim. Mine bizning bu festivalning veterani da hozir sahnega chiqa. U endi bugun 20 qavat tuman yapımlar festivalida sizning oldingizga chiqishib, Moskva kompozitori Dinar Haysxonovning motor menejeri Aytam indi deb ataladi. Sizning oldingizda xalqaro konkurslari laureati Hamisa Husaynova. Çünkü hazır sahnede benim yurttaşlarım, Başkırtistan yigitleri, kızları, Moskva, Başkırt, Büyü Ansamblı, Altınay, Gülnezire Büyü bilen, sahnede Altınay.
җитәкчесе Надир Байзигитов. Алкышларга күмәгез достарым. Алтынай. Алтынай. Рәхмәт истәгән, рәхмәт. Ни булса да җырла әле. Җыр сагышны тарата. Моңы белән иркәли ул, күңелләрне юата. Татар халык җыры Габдулла Тукай сүзләре. Дәфтиләр. Сезнең алдыгызда җырчы Надия Ибрагимова. Проект партиясын алып бара Гүзәл Басырова. Гүзәл Надия Ибрагимова. Надия, sizin için şeşkeler hem diplom. Güzel Basırova. Hazır sahneye Papa singil duyatın şakram. Utralı yanlarıma deyip jırlılar. Bizning Papa bilen singil. Jırılda Opa singil deyip atıla iken. Opa singil hem Opa singil jırı.
апалы сіңірлі Рәйсә һәм Зөлфирә. Хәзер әтисе Минғәли Аглеев сүзләренә кызы Әлфия Агеева язган жыр вальс сәхнәдә Рената Бадамшина. Hürmetli dostlar, hazır dulqınlanıp, hem gururlanıp sahnege Gaziz Teatr Studiyası artistlerini çağıram. Nega deyip sorarsınız? Çünkü men bu studiyanın художество жетекчisi hem rejissörü. Karşı alınız sahnede Gaziz kızları
жыйдым жиләр. Әйдәгез әле җәйне искә төшерик әле. Alkışlar hem şeşkeler sizin kızlar. Benim gazizlerim. Gaziz kızlarım. Ekmen Biksu. Hazır sahnede Moskov Boşqır Altınay Beyu ansambli. Yetakchisi Nadir Bayzigitov. Sahnede Altınay.
Sulamak üzere yok. Altınay Ansamblı. Aferin bastıkları gördünüz mü? Nişiklerine, nişgar bakmaklarına. Hazır sahnede Gaziz yigitlerim konsertimiz kıza. Eylegiz yigitler, Gülbanu yigitlerinde kızlar turunda çalar. Şulay mı? Bak buraya var ise niye ana giymişsin? Sürgen yarım var ise niye ana sürmüşsün? Ay 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 Gülbanu günde yanında bulan, günde günde aylı günde yanlarında bin bulan. Ay 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 Gülbanu günde yanında bulan, günde günde aylı günde yanlarında bin bulan. Eğer gidesin dağın mine gidesin, mutlu olsun yüzünü bu beni gidesin. Ay 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 Gülbanu günde yanında bulan, günde günde aylı günde yanlarında bin bulan. Ay 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 yanında bulan, günde günde aylı günde yanlarında bin bulan. İşe kaldı direk, kalkasan tıraş gerek. Kızın boylu yigitlerge kızga boylu kız gerek. Ay 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 Gülbanu günde yanında bulan, günde günde aylı günde yanlarında bin bulan. İşe kaldı gerek, ışık yeri güberek. Birisi hızır, birisi kızga bir şeyler şu gelir. Ay 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 Gülbanu günde yanında bulan, günde günde aylı günde yanlarında bin bulan. Ay 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 Gülbanu günde yanında bulan, günde günde aylı günde zilmini bir Gülbanu. Ay 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 Gülbanu günde yanında bulan, günde günde aylı günde yanlarında bin bulan. Ay 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 Gülbanu günde yanında bulan, günde günde aylı günde yanlarında bin bulan. Ay 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 Gülbanu. Gülbanu. Gaziz yigitleri hem Elvira Patekova. Konsertimizni devam etamiz. Festivalimiz kıza hem sahnede Talyan hatun kızlar türkümü.
Менә бит кызлар чыга дигән җегетләр йөгереп кенә йөри сәхнәдә. Менә шушылай булырга тиеш ул. Җитәкчесе Россиянең атказанган артисты Илдар Шигапов. Dalyanlı Kızlar Ansamblı, rahmet kızlar. Rahmet. Şartlandırdınız, sevindirdiniz. Rahmet. Mene bizning tag'in bir veteranimiz Tuganyak Mo'nari festivalining veterani. Bu endi bugun sizning qarshingizda 20-chi qavat shigish yasaydi. Nindigina shigish yasasa da uni rahatlanib tinglar xalq. Chunki o'zi jirchi, o'zi kompozitor. Aның jırların Haniye Ferki, Salavat, hem başka yaş, başkarucular, jırdılar. Siz onu üzerinizde rahatlanırsınız, anlıyorsunuz her vakitte aның jırlarında jırlısınız. Karşılamak dostlarım hem alkışlara. Kümeniz kompozitor hem jırçı Seyit Abdullah.
Яшисе киле достар, яшисе киле. Кыяш жылысын тыяр үшін, хава сулар үшін. Әнкелерімізді, әби бабайларымыздың хөрмәтләре үшін. Менә бит, балалар встреча шулай бит, яратыр үшін, яшисе киле. Kışlıklarını kavuşundan yaz ise kile. Uğraşlarını bilir işin yaş ise kile. Uğraşlarını bilir işin bu işlerine güler işin yaş ise kile. Yaş ise kile. Uğraşlarına birleşin, bu işlerine güreşin. Yaş ise gile, yaş ise gile, yaş ise gile, yaş ise gile, yaş ise gile. Said Abdulin. Менә шулай дуслар, яшисе килә дип, яшик әле, бергә булыйк, бердәм булыйк. Яшисе килә дип, яшик. Концертыбыз дәвам итә. Һәм сәхнәдә Илдан Бөек төркеме.
терекемен. Дуслар, менә фестивалебезгә шушылай матур гына нөкта куеп, чәй эчеп алыйк әле. 10 минутлык тәнәфес. Магниты есть, холодильник, смотрите. Вот они. Ыңгыраша күңелем, ыңгыраша бармың. Татар гармонында көйләр әрнеп ята, һәр телендә аның бер моң төренеп ята. Уйнап карыйм аны халык көйләренә, керсен бу көй диеп кеше өйләренә. Бар дөньяны күмә гармон тавышлары, күңелләргә керә бар моң сагышлары. Татар халык җыры сарма.
конгрессы дипломаты, Харвай Москва конкурс дипломаты, Диков связующий низ Москва хор фестиваля, лауреатлары Идел жыр ансамбля. Проектның жетекшісі Наиль Гарибзянов, художество жетекшісі Сания Шакирова. Татар халық жырларына попури тыңлаңыз, достар. Konsertimizni devam ete xalqaro konkurslar laureati Naila Dusmetova.
Шулай итеп сәхнәдә Наиля Дусметова «Кыр казлары». Dusmetova hem İldan bir ansamble. Alkışlara duymanız dostlarım, alkışlarla duymanız. Rahmet. Rahmet güzel. Neyle? Kadir dostlarım, bizning festivalning üst tradisiyaları da var. Bizning festivalda kichkinadan olib bugunga qadar üst ishida yaxshi artist ijrochilar bo'lgan kishilarimiz da var. Hozir mana sizni oldingizda chiqashaq nomerimiz. U Yarullinlar Qayle ansambli. Bu şu ansambl bizde endi ko'p yillarni 20 yil ichida ularning ulkan adilari Rinat Yarullin chiqish yasay boshladi. Ondan sonra o o'zining 2 yoshlik kichkina malayi bilan kelgan edi ham Kuzminka Dvorец искусства Kuzminkada chiqish yasagan edi.
Менә бүген инде шушы 2 яшьлек малай узган елны Татарстанда, Казанда узган халыкара татар моңы фестивалендә лауреат исеменә лайыклы булды һәм беренче премияны алды. Хәзер сезнең алдыгызда дусларым, әтиләрем менә бүгенге залда утырган. Кулчан. Рәхмәт. Кадерле дусларым, сезнең алдыгызда хәзер Татар моңы халыкара фестиваль конкурсы лауреаты беренче премия Марат Яруллин. Каршылык дусларым. Ул сезгә Сәйит Абдуллинның «Ана хаты» дигән җырын язачак. Күршілерден бағып, хат яздырам болып, келмегенге сенен хәбәр хәтер күбдән. Хатның арасынан михрибаным килер, шават язасы бедин, үмітләнеп көтәм. Хат yazırım hadi yaz, gazaplamam beni. Birini girektir gelsen, lige bilsen. Devlet tavfik diler, siyadı bakılır. Yılmılgança güzel izah verirsen. Birden gitti, hatta yazılı bindi. Ektiresi kilimi ulukayım Allah. Dünya kullarına meşakkatı bitemez. Hattan ezip durma, ana hakkını sakla. Sakla yazılarında hak yaz, gazaplamam beni. Birini girektir gelsen, lige bilsen. Devlet tavfik diler, simadı dağılır. Yılmılgança güzel Tevfik
Марат Яруллин. Свет, пожалуйста. Марат Яруллин. Alkışlar akımız dostlarım. Alkışlar akımız. Bana indi 2 yaş yarımda başlangan jirişi bizning festivalda. Hazır mene laureat международного konkursa. Bravo. Aferin. Haydi Marat'ın bala abisi. Ол да шулай ук бик талантлы музыкант. Ул үзе бик талантлы баянист. Җырчы, русча әйтмәсә, первый классный. Хәзер каршыбыз достарым. Үзләре җыры. Бәхет кирәк сезнең алдыгызда Ринат Яруллин. Хәерле кич, исәнмесез дуслар? Бергә җырлыйбыз. Ağır yaşevlerin bilimiz, ağırlıkta başını bilimiz, hile çekimiz sınırı, bugün giden yanıp yaşayımız, bırakıp gidersin amimada, bırakıp bilgeyde dünyada, dağıtılıp dağırmışını yeme, tuzlar bilen dünyalar yemeli, bırakıp gidersin amimada, bırakıp bilgeyde dünyada, dağıtılıp dağırmışını yeme, tuzlar bilen dünyalar yemeli. Kullardan tutup kulağımızını, büyüklerimiz bizi böyle yolları, dostlarına şeyabızı da yanıma, yandık şeşeriz dünyama. Bırakıp gidersin amimada, bırakıp bilgeyde dünyama, dağıtılıp dağırmışını yeme, dostlar bilen dünyalar yemeli. Bırakıp gidersin amimada, bırakıp bilgeyde dünyama, dağıtılıp dağırmışını yeme, dostlar bilen dünyalar yemeli. Ağır yaşevlerin dinimiz, ağırlıkla başını dinimiz, hile şekerimiz, sütlerimiz, bugün giden yanıp yaşayımız, bırakıp gidersin amimada, bırakıp bilgeyde dünyada, dağıtılıp dağırmışını yeme, dostlar bilen dünyalar yemeli. Bırakıp gidersin amimada, bırakıp bilgeyde dünyada, dağıtılıp dağırmışını yeme, dostlar bilen dünyalar yemeli. Dağıtılıp dağırmışını yeme, dostlar bilen dünyalar yemeli. Suratlar, kadirli dostlar. Suratlar, hürmetli tanışmışlar. Alkışlar dostlar, alkışlar akımız. Rahmetliler abi. Hem de şimdi şınatta Mindik Şatman bugünkü şunday zor istelikli hem de zor hatır beyramında katnaşуыма hem de zor rahmetli biz şulay sallarımızı tuturup girip жеткен her bir tamaşaçıga birgeleşip şunday motor beyramlarda katnaşup bik kömürlü, bik motor. Hem de şimdi bu jırımız
бәхет керек деп әйтілді. Дуслар турында, дуслардан бір қашанда айырмасын еді бізні. Лақы тәрәбіз, әммә туғаннардан яқын еу. Шул тараптан сізге көплеріңізді танылған жеріміз, бұл да болса туғаннар біргелешіп, көңіләшіп, шул жерді башқармақшы болайдық. Рәхім етіңіз, қаршы алабыз. Гүлнара Яруллина, біздің туғанымыз. Марат Яруллин біргелешіп, бұл атырыр жерімізді сізге бүлек етеміз. Сәлем дуслар, біз бик шатпыз сезне бүгінгі кичәдә күрергә иләбез, бергәләп җырлыйбыз. Кемнәр сүзләрен беләдер? Кунаклар, дуслар, бергәләп. Киттек, туғаннар! Ринат Яруллин, сезнең алкышлар. Яшәп булмый ялгызлыгына, ирек безгә якынна. Күңелләрне көтүрләренә, үтмәсенләр салыгына. Туган эше кирәк, без бер-бер булыйк димәк. Күңелләрне көтүрләренә, чыга бит шул теләк. Туган эше кирәк, без бер-бер булыйк димәк. Күңелләрне көтүрләренә, чыга бит шул теләк. Туганнарында бар икән дуслар. Дөньяның көннәре төрле, башлагы кайгысы. Гөлнәсен бәгеребезне, югалтулар ачысы. Туган эше кирәк, без бер-бер булыйк димәк. Күңелләрне көтүрләренә, чыга бит шул теләк. Туган эше кирәк, без бер-бер булыйк димәк. Күңелләрне көтүрләренә, чыга бит шул теләк. Куллар. Бергә без бит кеше, иңеңә куйганда. Матур уйлар белән яшәп, күңел җырлап торганда. Туган эше кирәк, без бер-бер булыйк димәк. Күңелләрне көтүрләренә, чыга бит шул теләк. Туган эше кирәк, без бер-бер булыйк димәк. Күңелләрне көтүрләренә, чыга бит шул теләк. Әйдә без тагын кулларны күтәрәбез. Һәм дә бер-беребезгә алкышлыйбыз. Туганнар белән яшәргә язсын дуслар. Тәрбиятә бергә булыйк, татлы яшик. Туганнар шәши дуслар, һәм бергә яшәрбез. Туган эше кирәк, без бер-бер булыйк димәк. Күңелләрне көтүрләренә, чыга бит шул теләк. Күңелләрне көтүрләренә, чыга бит шул теләк. Чыга бит шул теләк. Ринат Яруллин. Гүлнара Яруллина, Марат Яруллин sizə alkışlar. Зур рәхмәт. Яруллиннар гаиләсе. Зур рәхмәт. Alkışlar һәм чәчәкләр сезнең өчен. Кабул итүче дуслар, рәхмәт. Бу талантлы гаиләгә хатын-кызлар турында бик
Күп шигырьләр, җырлар язылган. Шагыйрь, рус шагыйре коня на скаку остановит дигән. Ә менә татар хатыннары поезда остановит на скаку. Шулай бит? Шаярам инде поездны машинистканы туктаталар. Ә менә Әлфия Шәрипова татар хатыны турында җыр-җырлый каршы алыгыз. Сәхнәдә халыкара конкурслар лауреаты Әлфия Шәрипова. Рәхмәт бик зур. Татар хатыны. Җырлыйбызмы? Üstünde konak gününde Menneğinde gördüğümün sine kegene Menneğinde gördüğüme kadar Sina varsın o konerli sine befir Üşüdüm girdim zaplı Ümürlerim bağlandı Şek şek içmiş var Başlasın sayma Simsiz eterdin var Dağlarmadığında Min doldurmadığında Senin onun başladım şunu Şiddetli bakalım Şimdine canım yılan yaptılar Sinmine gemisin nadire Şuraya yerleşebilsin bu yürek yürek Şek şek düşmüş var Açılsın sayma Simsiz eterdin var Dudurmadığında Min dudurmadığında Әлфия Шәрипова. Хатын кызлар темасын дәвам иттек әле. Мәдинә Гөлкәйем җыры белән. Сәхнәдә Наил Хөсәенов.
Tatar halkçılığı Medine Gülkeyim. Rahim etiniz. Assalamu alaikum, hürmetli milletteşler, kafayı tesiz biraz. Tatar halk jırı Gül Yılmaz diye bakalım. Bergene yılmaya karadan, aldırdın mengüye vazavan. Gülü yılmay, gülü kara güzellerime, yalgın sal, umkada yüreğime, çiğligine ütmesin üzerime, digimi temiz merine. Yılmaya büyük dağ başında, durasın gülümünüm karşımda. Gülü yılmay, gülü kara güzellerime, yalgın zor, ukala yüreğime, çiğligine ütmesin üzerime, digimi temiz merine. Gülü yılmay, gülü kara güzellerime, yalgın zor, ukala yüreğime, çiğligine ütmesin üzerime, digimi temiz merine. Digimi temiz merine. Nail Hüseyin Ruşan Gülmanı. Rahmet. Kardeşlerim, 20 noyabr günü Tatar Medeni Biseginde Nail Hüseyin'in hem Nail Üsmetovan'ın soyun konsertleri bula kelgis. Rahim edin. Ve şuşu yığılanlar tağın bir yığılan üstümeli 12 noyabrda Tatar Medeni Müzeginde Sara Sadıkova'nın %10 yıllık yubileyine bağışlangan zor konsert bolar. 16 saatte 12 noyabrda Tatar Medeni Müzeginde. Rahim etiniz. Boşlayın. Asadullayev. Kadın kızlarım, ben hazır sahneni bizning qonaqlarimizga beramiz. Tatariston qo'nog'i. Bu aktor, исполнитель, bize jırlar yazar. Onun jırı motor, jırlaşa jırı motor, bägirlerim deb ataladi. Bu jır anilerge bağışlanır. Karşılığınız Respublika konkurslari laureatı Dinara Gumilyovskaya. Karşılığınızda. Hayırlı iş, Meskav'da aşacısı. Sizin ihtibarınızda edeyim hem edeyimle başlar. Gözlerin cırımla, gözün kesin girer. Tuman yırtılır gel, iyi sevmesiz. Yine tavcı yılı
Динара Гумилевская, Татарстан. Динара Гумилевская, браво, браво. Alkışlara kıymetli kızlar. Kızlar kıymetler. Dinara Gumilevskaya. Bizning bayram konsertin Boshqirdistonda uzdırılgan İdil festivali laureati Renat Zakirov davom etadi. Ahmet Sattar sözleri, Seyer Habibulin muzikası, Ozatlık şişmesi. Başsağlığı sahnede Renat Zakirov. Şarkılar ezilip kayda Gün yerinde tarka tuğan ile Kuşlar gibi kiminde kaytırdı Sağınan dostlar sağınan Azadlık şişmesi suların Sağınan güzelim sağınan Ay düzülür Sağınan yaktaşlar sağınan Kuş izini aradılar ormanın Sağınan güzelim sağınan Bezirgen bakşanın Ey tuğalim sinne izini var mı? Ey güzelim güzeli var mı? Yazlar girgeç sezilgen bir aşığa Ağlarım bilen sezilir sağınan Sağınan dostlar sağınan Azatlık şişmesi suların Sağınan güzelim sağınan Bezirgen bakşanını Sağınan yaktaşlar sağınan Kuş izinin aradılar ormanın Sağınan güzelim sağınan Bezirgen bakşanını tırmanın Baytıp girer gören beşiktaşı Minde sağlar idi izgil taşı Nişik yeşisi sin avuldaşın Sin demini belki sağınasın Sağınan dostlar sağınan Azadlık şişmesi suların Sağınan güzelim sağınan Bezirgen bakşanını buyların Sağınan yaktaşlar sağınan Kuş izinin aradılar ormanın Sağınan güzelim sağınan Bezirgen bakşanını tırmanın Sağınan güzelim sağınan Bezirgen bakşanını tırmanın Bezirgen bakşanını tırmanın Renat Zakirov. Renat Zakirov, Renat. Eşitliğim alkışlarımızı. Aynen, hadi işte, rahmet. Renat Zakirov.
de şuna etmek istedim efendim. Kardeşlerim, hazır mı biraz jırlardan yalıp bir balığız. Tatar Medeni Milli Üzergenin partnörü, Tatarşa köşürülmeyken o söz partnörü, Bossa-Nova Büyü Teatrı artistleri, Viyana Valsi, başkalar Open London halkara konkursları, laureatları, Marcel hem Maria, Viyana Valsi. Maria and Marcel. Maria Marcel. Aplaudissieren. Ya kullanmamızın yine. Kardeşlerim, hazır mikrofonla уже diyen şeylerdim. Moskov yıldızlarına tapşıram. Beni uzaklar boyu Moskov halkın, Россия халқында, Татарстан халқында шатlandырып жырлары белән йөргән артисткабыз. Беренче кабат ул Фирзар Муртазинны аны үзе белән гастрольләргә алып чыккан иде. Татарстан, Башкортстан республикаларында бик узак концертлар берип ул үзенең талантын, мастерствосын шомартып килгән дип уйлыйм инде. Күптән түгелгәнең сольный концерты булды, тулы халык булды, рәхәтләнеп кул чаптылар. Әзерләр достарым, сез қолдарыңызды бик қадамаша барсы деп ойлаймын. Сіздің алдыңызда Жәкші Стара. Исәнмесез, кадерле дуслар, бик шат сезне барыгызны да тагын кабат күрергә. Менә шундый кичәләр еш булып торсын, еш күрешергә язсын безгә артистларга сезнең белән. Бүген сезгә тагын бер өр-яңа җырымны җырлыйм. Гүзәл Идиятуллина сүзләренә язган җыр. Очучыма. Benim süyenim ışıl şekillerge, Yürüş uçraşa almasak da almıştırmam bir günge. Benim süyenim, sağındım seni gidem. Buldum seni ağlayak, üretme seni gel. Benim süyenim, sağındım seni gidem. Buldum seni ağlayak,
Köpeklerge karıyman, ufuklardan fark eden. Deve samalot görse, kışkıran silah şirden. Benim benim sügendim, sağdırım sinin güden. Bulduğum silah yalvar, yüresinde sinirgen. Benim benim sügendim, sağdırım sinin güden. Bulduğum silah yalvar, yüresinde sinirgen. Kara bulut kaplamasın, samanlıklı yollarım. Andan güneşe varırmın, süygendim baykanım. Benim süygendim, sağdım seni güden. Bulduğum silah yavlar, yüresine seni gel. Benim süygendim, sağdım seni güden. Bulduğum silah yavlar, yüresine seni gel. Bulduğum silah yavlar, yüresine seni gel. Yüresine seni gel, sağdım seni güden. Üşüşüleriniz yanınızda bulsun. Üşsalar da yıralışmasınlar, yanınızda bulsunlar. İsen savulup yaşayınız. Şartlanıp yaşayın dünyalarda. Yine üşüşülerine kadar rahmet. Sağda. Yusuf rahmet. Şulay ışıraşlığa bulsun. Işıraşlığa yazsın. Rahmet dostlar. Sen savunuruz. Әзірге мен микрофонны Башқұртстан йылдызына тапшырам. Сәхнәдә халыкара конкурслар лауреаты Эльвира Ракебова, татар халык жыры гармоншыға Башқұртстан қунағы. Исәмсіз қадір достар, киттік. Oynamız
талантлы егетне, Мәскәү егетін. Ул Мәскәүдә туып үссә дә, без бит авыл малайлары дип җырлый торган егетне шакырам. Чөнки аның тамырлары Нижгардан, Нижгар егете, Мәскәү егете Динар Фәйзханов. Гөлфия Шакирова сүзләре, Динар Фәйзханов музыкасы. Без бит авыл малайлары. Динар Фәйзханов. Barda şiirke giderler, Uşak bala tuğan yakılar, Avlarına biterler. Alısıma kişisimi, Şefer gelip aşkına, Tuğan jirimiz balası, Bana verelim sağına. Biz bir dağlı balaları, haydi tuğan yanlarına, haydi kurbanı bulunlarını, maturlığın saplarına. Çişmelerinin yolun başı, şeldiresini gümüş su, Başar kanat sulaş bir yere, Tuğan şirimin izinin bu. Biz bir doğalı balaları, haydi tuğan yanlarına, haydi kurbanı bulunlarına, makrulığın saplarda. Eti babaylar izleri, saklı bilgiler kullanışı, Şanlı aziz yakın olurlar, bulabilir yollardır. Yanar deyip tuğan ilerler, anda durmuş gülesi. Bizge ömür birgenliğiz, mahsulana görmesin. Biz bir doğalı balaları, haydi tuğan yanlarına, haydi kurbanı bulunlarını, makrulığın saplarına. Biz bir doğalı balaları, haydi tuğan yanlarına, haydi kurbanı bulunlarını, makrulığın saplarına. Haydi kurban bulunlarını, makrulığın saplarına. Haydi kurban bulunlarını, makrulığın saplarına. Siz rahmet, Dinar'ını bir yaratasız. Rahmet sizge. Mene Dinar, senin Dilafruz tiyatrounda yazılgan
bik matır sözler anda. Sen tarihqa kirib qaldın. O spektaklda da oynayıp, şırdı da 23-sinde Doma Sadullah'a çağırırız. Barınızın da saat 5'ke dinamı ko'rib rahatlanırsınız. Zor rahmat sizga. Isamiz qadrli do'stlar. Endi Shiratdagi Tuman yapmonlari konsertina festivalini chaqirgani uchun Ildar Hamidovichga zo'r rahmat, cheksiz rahmatlarim. Endi Karim abining istaligini bir necha so'z aytasim kelar. Chin ko'ngildan, butun yuragi bilan bizning xalqqa, tatar xalqina so'nggi minutlarına qadar xizmat etdi. Avul tufraga yengil bo'lsin. Endi do'stlar, bizning Shibili avlunda, madaniyat yurtunda barliq rasmlar, veteranlar rasmlari aning qo'li bilan, aning jili yuragi bilan ishlagan. Kelib qarag'iz. Endi avul deganda do'stlar, birgalashib Ulmaslik jarna birgalashib bizga shirib o'tdik. Rizvan Hakimov keyin Ramin Shurabov so'zlari Mo'nglar qaytsin avulga deb ataladi. Birgalashib jarlik aytamiz. Basmalardan el yağdılar İmana su ellerdi Derisiz dolanlar bunlar Ey dağlarım aydasına Ondaydasın ey duran Allah'ım gendarımı Yeşilliğini sar Ey dağlarım Kabir Mahmudov, İmkan Husaynov, zo'r rahmat. Bizning festival konsertining davomida xalqaro konkurslari laureati Alfina Ahmadjon To'qmoqlar bilan aydali konsertni ko'tarib beradi. Alfina, esanmisiz? Qadrli do'stlar, sizni bugun chin ko'nglimdan tabrik etaman. Mana
Karim abi bizning qibri bo'yi 20 yil bizni sahnaga chiqardi. 20 yil festival o'zdirdi bizning uchun. Onun hurmatine hozir jırlab, biyib, izotigan onun bugungi so'nggi motor kunlari. Aydagiz, gittik. Hoppa, hop. Aydagiz, bitiramiz birga kiyib, jırlab. Festivalimizni davom etadi. Tataristonning atqazangan madaniyat xizmatkari Radif Yabayev yetakchiligidagi Ildan Buyuk turkumi. Ildan, sahna sizga.
ансамбле. Включите микрофоны, пожалуйста. Ильдар би ансамбле. Hürmetli dostlar, Karim Abdullaoğlu Şakirov isteğine bağışlangan 20-şi Tuğan Yak Moğulları Festivali Osak'a yakınlaştı. Hazır sahneye bugünkü artistlarını çağırırız. Rahim ediniz. Miras Ensemble. İdil Ensemble'nin çağırırız. Renat Badamşı'na. Hem İdil Ensemble. Выходите все, вы что стоите, а? Қадірлі достарым, міне біздің 20-ші фестиваліміз ақырына да келіп жетті. Қадірлі достарым, міне фестивалінің ақырында енді, әр мәжілісінің ақырында енді бүлетлер, берелерінің қайсы бір орындарда бізде енді біраз белгіге болды. Сіз өзіңіз көргеніңізше, әр шығыш жасағаннан соң біз бүлетлер тапшырып аладық. Әмма бүтін барысында түгішін кімді бізде зор коллективлар бар. Міне дипломдарыбызның шулай yazılған награждается. Әзір айтарбыз кімдер награждается за большой творческий вклад в сохранение и развитие татарского музыкального искусства и высокое исполнительское мастерство. Аплодируйте, пожалуйста, достаточно, потому что они все заслуженные. Так. Әлі міне зор коллективларымыз бүләләрін алғанлар. Әзір награждается вокально-хоровой ансамбль «Идель», руководитель Сания Шакирова. Идель, мужчина, помогите, Идель. Спасибо. Подарок возьмите. Хасания Хана, возьмите, пожалуйста. Браво! Да. Браво, браво. Браво. Вокально-хоровой ансамбль «Мирас». Руководитель Индира Сагдеева. Дамизе Кармышева. Естественно, конечно, танцевальный ансамбль под руководством заслуженного работника культуры Татарстана Радифа Яваева. Конечно же, театр-студия. Театр-студия состоит из двух частей. Взрослая группа и гаиле театр. Aziz tiyatro stüdyosu hem Aziz Gayle tiyatro. Gayle teatr stüdyosu. Anın жетекшісі Тәнзилә Хөснетдинова. Еще у нас есть один подарок тоже. Дорогие друзья, еще мы хотели сказать, что проведение
проведении сегодняшнего фестиваля оказывали помощь и земляки Карима Абдуловича. И разрешите от имени артистов, от вашего имени поблагодарить нашего земляка, руководителя духовно-просветительского комплекса российских традиционных религий, руководителя мечети в Отрадном Рашида Жабаровича Баязидова. В зале сидит его представитель Боскин Хамза Абдулович. Мы попросим через него поблагодарить нашего помощника в проведении фестиваля и вручить ему памятный приз от участников фестиваля. Здесь есть Ренат, помоги нам, пожалуйста. Qadrli dostlarım, mene bülekler üstüne verdi. Şimdi bak, mena da verirsin bende. Şulay şol, mene bizning alda bu festivalning 20 yıl boyuna rejissörü, художество жетекчisi, Россияның пат kazangan artisti Ildar Shigapov. Rahmet dostlarım, rahmet. Güzel rahmet. Qadrli dostlarım, bizde taban bir neçe bülek var. Büleklerimizin festivalinin nominatsiyasi var. Лучший исполнитель татарской песни и приз зрительской симпатии. Qadrli dostlarım, mene bizning artistlarimiz yüzlerini ellerine koymuyorlar. Alar barısı da layıklı bu bülekке. Gafur edəsiniz. Varınızға da alım olmadı indi. Dünyanın hələ ağır, həzər avşıqları yok. Sponsorlarımız da o kadarıyla artıp gitmedi desek de yarı. Ən şulayla biz şulay işler yapıldı. Qadrli dostlarım, Tatar işleri varsa da iberçirler. Dürüst mü dostlarım? Kul şart. Rahmet, şundaqda. Şulay olsa da biz ilk motor Tatar jiri debiydi. Oyladık Silbik Ajiran. Bizning jirishimiz jurnalist Leysen Baybekova. Gilgiz Gelsinler. Ol bize Saransk şehrinden dostlarım. За лучшую татарскую песню Сильвика. Даже исполнение говорит, потому что исполнили все хорошо. Лейзет Байбекова. Да, вода, пожалуйста. Вода, пожалуйста. Да. USB. Qadrli dostlarım, вот приз зрительской симпатии şulay etmene barısında büyük eybet karşıladı. Saran'da da Yarulinler вообще великолепно выступили тоже. Zakirov, Nail Hüseyin barısı da. Но biz şulay da oyladık. Şunlap da bizde şulay 20 yıl boyunca bizning festivalda qatnaşa kompozitör, yüzücüler da yaza. Bir kaşın şakırsan da bir kaşın da ne отказывает uşalay deminde. Приз зрительской симпатии, hazır siz bu aklarsınız benim sözlerimle. Kompozitör hem jürşi Dinar Haysanov. Достойные самых лучших похвал, самых лучших подарков. Qadrli dostlarım, mene festivalimizning oxirida biz Shirlamışda bo'la olmaymiz. Mene Tugan til turida Shavkat Kaliyevdan остановите музыку, пожалуйста, и приготовьте фонограмму для последней песни. Shavkat Kaliyev.
işittim min şitte tuğan tilini. Halkım, nindi mыңla kүйüm var. Toqayımına yıtılıp tınlағанда, tağıtmağımda qaynar tüyür var. Kim nişiktir? Әмма мин бу җырны тыңлыйм да гына, тыңлыйм, туя алмыйм. Әсәрләнәм, сабый бала кебек. Ир булсам да, яшен тыя алмыйм. Hürmetli dostlar, bizimdir, Tuğan tilde, Ellukine, Ramaylı, Karurmanlı jırlar kılık. Bizde talantlar var, bizning jırımız, mulumuz yaşar. Kilesi uçraşmama diklim, sağ bulunuz deyip, sizning bilen kuşlaşamız. Hadisə, dilimiz dinlərə bəyəz olur. Tanış ilərlə tamamında hər vaxtda görüşək yazsın. Sağ olmalısınız. Amin, şulaşasın. Oppak tağını jirge yavdalar. Sina bulgan sebebimni babat sina yetmiler. Parlar yava tanıdığına, gülümü sina aşkına. Başa gidirken yanlarıma. Parlar yava tanıdığına, gülümü sina aşkına. Başa
başıp gelirken yanlarıma. Parlar koyunlarını okkaşırıp aldılar. Yüreğini yatmadılar, uğra bağla olmuyorlar. Varlar yavatınığına, kuglimizin aşkına. Boşup gelirken yanlarına. Varlar yavatınığına, kuglimizin aşkına. Boşup gelirken yanlarına. Yıllar tındı, minim köngülüm zilzile. Süyük güçlü davul iken çınlap süysen sizlere. Süyüğünün davulunda varmayı uşağı sangına. Boşup gelirken yanlarıma. Süyüğünün davulunda varmayı uşağı sangına. Boşup gelirken yanlarıma. Boşup gelirken yanlarıma. Varlar yavatınığına, kuglimizin aşkına. Boşup gelirken yanlarıma. Boşup gelirken yanlarıma. Boşup gelirken yanlarıma. Boşup gelirken yanlarıma. Başkanı